je 23.7. I evo za par sati će početi trka sa unskim lađama. Tradicija. Evo, tradicionalna utrka unskih lađara. Zapravo unski lađari su svojim starim gradom i rijekom Unom, odnosno Krušicom, na neki način zaštitni znakovi Bosanske Krupe. Održavaju se ove godine, evo, 25. put. Zapravo, u toku godine se održava više utrka unskih lađara. Memorijalna utrka, kadetska, brzinska i tako dalje. A ovo što će se danas desiti poslije podne, to je takozvana glavna utrka za koju žive mnogi lađari u Bosanskoj Krupi. U gornjem dijelu svoga toka ima nekoliko slapova za koje treba mnogo vještine da se savladaju. Recimo, postoji i jedno pravilo ugrađeno u kriterije o lađarenju. Ukoliko dvije lađe, pošto nemaju kud drugo proći nego tim slapom, se približavaju istovremeno, onda jedna od njih je dužna da se zaustavi i propusti ovu drugu. To znači zavisi od njihovog međusobnog razumijevanja i solidarnosti, naravno. Premda se dešava da uđu dvije lađe i onda se oba dvije prevrnu, naravno. Kad te vidim u našem sokaku, ja te pratim na svakom koraku. Kad te vidim, srce kuca jače, srce skače. A u mraku, u našem sokaku, dala si mi vode sa bunara. Ja ti dajem srce iz jedara, ti ga nećeš jer nemam para. Moja mala iz Bosanske Krupe, kad te vidim, postaje mi vruće. Zamolio bi sve posebe da onaj tamo čaša kogu. Jedno po jedno ću prozivati, znači neće biti koni dana redajte se, nego jedno po jedno, tako ćemo se bolje poredati. Moja mala iz Bosanske Krupe, kad te vidim, postaje mi vruće. Moja mala, ja bi da te diram, da ti sviram. Kraj! Eto, lagari! Prati, slobodno prati. Meni se čini da je o krajiškim kulama inače ostalo više živih legendi nego što je ostalo pisanih tragova. Šta kažu o vašoj Krupskoj? Istorija zaista škrtari kada je u pitanju prošlost ovog starog grada i ovog kraja uopće. Pa se u tom slučaju, kao i obično, pribjegava legendama. Jedna od najljepših kaže da je ovaj grad gradila djevojka Krupana, koja je bila izuzetno lijepa, pa se u ljepoti nadmetala i prkosila rijeci Uni. I Una se, naravno, zainatila i podignula, kažu, dva velika vala i od sudara tih valova nastao ovaj grad. A istorije što se tiče, ona nešto ovlaš spominje ovaj grad u 11. vijeku, a daleko šire u 13. Kada je ovdje gdje se upravo nalazimo bila akropola, oko nje predgrađe opasano jakim zidom, a u zidu dvije kule i jedna kapikula. Ovi opisi potiču od prilike iz vremena kada je velika vojska i velika turska carevina nadirala u ove krajeve i osvojila i ovaj grad tačno 102 godine nakon što je srednjovjekovna bosanska država pala u turske ruke. Mala moja iz Bosanske Krupe, kad te vidim, postaje mi vruće. Moja mala, ja bi da te diram, da ti sviram. Biti u Krupi, a ne spomenuti i ne reći koju o likovnoj koloniji u Krupi ne ide. Svakako. Svakako ne ide. Nalazite se u starom zdanju, jednom od najstarijih zdanja kamenih u Bosanskoj Krupi.
izgrađen početkom prošlog milenija, koji je sagrađen interesantno jedan od objekata u Bosni i Hercegovini za mlade. Kad se kaže termin likovna kolonija, onda malte ne to sad u Bosni i Hercegovini pa i u federalnom ministarstvu kažu nije to ništa, zato što malte ne svaki grad u Bosni i Hercegovini naziva likovnu koloniju. Ali velika je razlika između likovne kolonije i likovnih susreta. Bosanska Krupa u ex-Jugoslaviji je bila jedna od 2 grada koja je imala likovnu koloniju, znači Bosanska Krupa, Krušnicu, i u Hercegovini je bila Počitelj. To su bile jedine 2 likovne kolonije koje su bile priznate. Na ovu koloniju nije mogao svako doći. Nije svaki slikar mogao stati rame uz rame sa Boškom Karavnovićem, sa Enverom Krupićem, Zdravkom Vajegićem. Ono što sam htio da kažem, da mi raspišemo konkurs, pošaljemo svim akademijama likovnim i maksimalno 10 do 12 umjetnika može da prisustvuje likovnoj koloniji Krušnica. Šta to ima ovdje, jel u Haveri, jel u vodi, pa... Pa jeste, evo, ja ću pokušati citirati Borisa ili Mustafu Skopljaka. Prije 3 godine kad su došli prvi put, kaže, dole su radili nizvodno na Stegariću, kaže, evo, taman sam je ufatio rijeku Unu, priča o Uni, jeli, o motivima na Uni, slapovima, kaže, taman sam je ufatio i pobježem. Evo nas na Krušnici, rijeci koja sudjeva U rijeku Unu. u Unu u Krupi. Jeste. Ima slikarska kolonija u Krupi, a ne zove se Krupanjska, već se zove Krušnica. Nije slučajno tu. Ovo je ljepota je u pitanju. Boja koju sad ima Krušnica, teško da ćeš je naći u katalogu. Igdje na spektru, bravo. Koliko je dugačka? Rijeka Krušnica je dugačka nekakvih 7 km. U gornjem toku gdje je vrelo Krušnice je vrlo brza i plahovita. To traje nekakvih 400 do 500 metara. Poslije toga vam je Krušnica svim svojim tokom malte ne pa kao staklo mirna. I vidite boju kojom ona očarava. Krušnica je ljepotica Krupe s čim se divimo i čemu se divimo. Imamo i Unu, stari Rimljani su je nazvali Unom zato što je jedna jedina, najljepša je. Kažu ljudi da se lipljan, znači more riba svaka se uzgojiti vještački, ali kažu lipljan je nešto muhanat, ne more. I u Sloveniji je čovjek uspio, na nekoj rijeci uspio napraviti. I kažu da je poslije tog mjesta jedino ovdje moguće uzgojiti, znači u bazenu lipljana. To je mjesto na kojem se mi upravo nalazimo. Moja mala iz Bosanske Krupe, kad te vidim, postaje mi vruće. Moja mala, ja bi da te diram, da te sviram. Una u svom toku ima različiti čudi. Ima gdje je mirna, ko staklo ravna, a Boga mi ima gdje je plaha, vrlo plaha. Danas i tu mirnu i tu plahu ljudi jašu na onim gumenim čamcima. Ovo na čemu ti sjediš vi zovete lađom, je li tako? Ovo je lađa sportskog tipa koja služi samo za takmičenje u brzinama. To su te lađe, ranije su te lađe rađene iz 3 dijela. Ljudi, čuveni tada, koji su bili najveći majstori za te lađe, Sivić, pitam može li se to raditi iz jednog dijela, da ide kompletna lađa, bez nastavaka, da nema otpora oštri ivice i otpora vode. Veli može. Prvu lađu oni su napravili takvu, to je po mojoj ideji bilo i sad u zadnje vrijeme u Bosanskoj Krupi uglavnom se rade lađe iz jednog dijela. To sportske lađe od 6, 7 ima i blizu 8 metara.
a za takmičenje mora biti najmanje 5, vrh mora biti 30 cm širok. Ranije je bilo, ljudi su mećali i špicove, to u zadnje vrijeme se eliminiše, brani se radi. U startu, kad ljudi kreću, tu je velika gužva, odjednom kreće po 20, po 30 lađi, da se ne bi ljudi povrijedili. Lazo Drljač, hoću da mi kažeš koju. Lazo Drljača, to je posebna opet priča. Čovjek koji je rođen u općini Bosanska Krupa, tačnije naselje Blatna, 1872. godine je on rođen. 1931. godine upravo ispod Doma kulture s ovih stepenica je krenuo, otisnuo se u svijet. Interesantno je to da je Lazo završio akademiju u Krakovu i Parizu. Inače, Lazin mecena je bio porodica Jovanović, to je jedna bogata porodica Jovanović koja je imala pilanu. I Lazo je dobio od Jovanovića konja, napravio je sam kočiju u koži i što je za njega interesantno, Lazo sve što je radio je svojim rukama. Šio je sebi košulje, šio je sebi ogrtače, bio je poznat po crnom kožnom šeširu i dugom crnom mantilu i tako ga i pamte još uvijek neki Krupljani kada je krenuo iz Bosanske Krupe i završio na Boračkom jezeru u Hercegovini. Možda je to bila neka sprega, da kažemo, Une i Neretve, jer da li je to bio neki light motiv njegovog življenja, ali živio je u Šantićevoj kući na Boračkom jezeru i interesantno za Lazara Drljaču da je on sebe proglasio posljednjim bosanskim bogumilom. Ali da, jasno mi je kafa. Ima drvo, pa raste kafa, pa streseš, pa usmiješ, osušiš, popržiš, napraviš. Ali boza? Boza na drugi način. Ne raste na drvetu? Ne. U bozu idu sve žitarice. Znači žito, nije drvo? Žito, ne. Drvo nije, nego žito. Koje je žito? Kukuruz, pšenica, dobro može i raž, može proso. Proso ne postoji, više to ljudi ne pride. Proso bi još najbolje bilo kad bi se dodalo za bozu. Može mekinja, ona od brašna što se isije, to kad se sve samelje, ona ima svoje vrenje. Ona 12 sati mora imati svoje vrenje. I kad se sve uradi, ona se kuha. Neki misle kako se ona kiseli, kako se stavlja kiselo mlijeko, mlačenca, šta ja znam, ne. Kukuruz, pšenično brašno, kvasac. I ona kad se uradi i kad se scijedi, ona dobije isto pjenu koji piva. Isto toliko pjenu ima. I ovo živi se s koljena na koljena. Žito. I to isključivo prva koja se radi žitarica, sitni žutac. Kuruz ne može drugi biti. Žutac na... Žutac najmali. Da. Krzavi, malo trči. Onaj mali bosanac. To je mali bosanac. Jer sve drugi, svaki drugi kuruz. Nema šanse. Ima gorčinu. Ne može. Indire, reče mi Bijeli, koji je bio kanuista, kajakač, da je veslanje najzahtjevniji sport gdje svaki mišić radi. Da vam kažem, ja mogu reći 4 puta sam pobjeđivao, moja familija Bužinkića je imala prelazni pehar kod sebe, prije rata smo vozili, nažalost trofeji su nam propali. U
gradu Krupi postoji više familija iz kojih se ističu Halkići, Bužimkići, Šertovići, Džafići. Sad je to postalo, momci se zovu Jaguari, Tigrovi. Prije su to bile familije, sad je jednostavno prešlo malo modernije. Znači, pisalo je na člancima prezime familije. Prezime familije. Sami Lađari su počeli 76. godine, tad je bilo nekakvih 7-8 ekipa, među kojima su bili Džafići, Šertovići, Bužimkići, Halkići. To su bile 4 familije koje su krenule s tim. Danas vidite da imamo... Znači, 76. godine počinjete takmičiti. Da. Koliko je staza duga? Staza je dugačka 3600 metara. Ja mislim da je još uvijek naš rekord negdje oko 20 minuta i 45 sekundi. Imali smo sreću da je bilo malo veća voda, taj se rekord još nije oborio. Postavljen je 82. treće. Meni kažu u Bosanskoj otoci, ili u otoci Bosanskoj, oni to tako piše na tabli. Kaže, unska lađa u otoci i u Krupi izgleda drugačije. Istina je to. Krupa je nekako, da vam kažem, specifična po tim lađama. Oni imaju najdužu tu tradiciju, najduže se takmiče u trkama. I onda tu je Ali kažu mi ovo, kad kupi ona iz otoke lađu u Krupi i donese je u otoku, kaže, prevrće se sa njom. Pa sad ljudi treba da naviknu na to, ili je to zbog brzine toka rijeke, može i to biti. Dole drugčija brzina vode, drugčija u Krupi. Međutim, i u Bihaću drugčije lađe. A recimo, ako ne pobjeđuju, a ono i ne tonu, jel? Pa desi se da se prevarnu, desi se u toj borbi, u tome žaru, zanesu se ljudi i prevarnu se, bude tu i guranja, bude tu i tuče, bude tu i slomljeni vesala po glavi, po leđima, dešava se tu svašta. Zato malo koja ekipa da ne nosi još jedno veslo, jer u tome žaru, ako dođe do tuče, pucaju vesla preko leđa, po glavi, onda se uzima rezervne i ide dalje. A vesla su drvena? Drvena su vesla i to su izuzetno lagana, spretna. Najbolje znaju oni što veslaju sa njima kakvi su. Ajde glavanja! Mali glavanja! Mali! Sjedim ja ovako u Krupi, gdje je čovjek na biciklu, nosi nešto u kec, kaže da vidiš nešto. I vadi, ja nisam vidio veći primjerak gljive koja, kako mi ovo zovemo? Zove se puhara. Puhara. To sam viđao, ali evo lično. I kad ostari to, kad je nabiješ nogom, ona zapuši se iz nje, puhara se zove. Jestiva vrsta gljive. Pravi, jestiva. I to vrlo ukusna, kao mozak kad ispuhaš. Dobro, i sad, znači, sjećeš je i što joj radiš? Oguli se. Oguliš kožu, ja? Sjeće se, malo se preprži, ufura u jaja, u brašno i ponovo se vrati u tavu. Ne treba joj puno, ljudi? Ne treba, 10 minuta, 5 minuta ispržita. I kad te ponudim s tim, ne kužiš šta jedeš, kontaš da jedeš mozak. Jel da ne možeš Povani mozak. I čekaj, ne da si mi pokazao nešto što ja nisam nikad vidio ovako veliko, već kažeš da to nije najveća. Ima još veću, evo imam sad trenutno kod kuće veću, duplo veću. I to je rijedak primjerak kod nas na koji sam ja naišao. Nailazio sam na ove male. Inače si gljivar? Ja, gljivar, jedem 50 vrsta gljiva, raznoraznih. Ima li gljiva ovdje? Ima neograničeno sad. I koje sve? Nađem vrganj, lišćarku, bijelu, runjaču. Malo prije sam vidio čovjeka pun kesu onih runjica. Žute runjice. Ne, runjače. Blagva.
Kneginja gljiva tvoje, kneginja. Najjača, najbolja. Ne znam da li bi se neki gljivar koji da sad gleda složio s tobom da je Blagva najbolja. Da, sigurno bi. Sigurno. I ko slabo razumiju gljive, zna šta je Blagva. Ko tikva. Jesmo. Sad ćemo do polohanje i manđanje. Da kažemo koju je o velikanima rođenim u Krupi. Evo, manje poznat javnosti, bosansko-hercegovačkoj javnosti je Kosta Hakman, rođen u Bosanskoj Krupi, likovni umjetnik. Također, jedna od fotografija je ovdje Envera Krupića i Safeta Krupića, to su dva brata djeca. Samo od jednog smo već govorili o Enveru Krupiću kao osnivaču likovne kolonije Krušnica, a interesantno za Safeta je što je bio profesor našem istaknutom akademiku Muhamedu Filipoviću u Banja Luci. Interesantno ovdje još nalazi se čovjek koji nije rođen u Bosanskoj Krupi, je dr. Pap Ladislav, koji je došao u Bosansku Krupu nakon Drugog svjetskog rata i pod njegovom dirigentskom palicom mješoviti gradski hor Kulturničkog društva Grmeć je osvojio nekoliko puta prestižne nagrade, znači prva mjesta na takmičenju horova u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji 72. i 3. godine. Interesantno ovdje mjesto nalazi se i prosvjetitelja reformatora rođenog u Arapuši Mehmeda Džemaludina Efendije Čauševića. Također književnik Murat Šuvalić, koji je poznat, umreo u Zagrebu 36. godine u Tamnici, i Branko Čopić, književnik koji je poznat, ili da kažem da je Krupa bila poznata po Branku Čopiću i kompoziciji, to je pjesmi njegove koja je uglazbena Mala moja iz Bosanske Krupe. Kad te vidim u našem sokaku, ja te pratim na svakom koraku. Kad te vidim, srce kuca jače, srce skače. A u mraku, u našem sokaku, pjevo sam ti pjesme o sevdahu. Da ti dajem dukate od zlata, ti ih nećeš iz inata. Moja mala iz Bosanske Krupe, kad te vidim postaje mi vruće. Moja mala, ja bi da te diram, da ti sviram. Davno kad sam išao u Sovjetski savez, tamo piju nešto, a malo mu fali da bude piva, nije. Zovu ga kvas. Nalik je na bozu, znaš, Da. znači, odžitaj. Mislim Sad, otkud voza u Krupi? Pazi, ti možeš sad popiti na čaršiji, na baš čaršiji, i da se voziš do Krupi neće niđe naći. Je li tako? Pa to su stari Arnauti. Možda si čuo za stare Arnaute oni su iz Albanije došli. To je bio zbjeg, ne znam koje godine, 900, ne znam, 800 i ne znam neke. I tako da su oni došli, su svi bez rodbine došli. Kao moj svekar 1800 bio i 94. godište. Kako su bježali vamo prema Jugoslaviji, sa šta ja znam kako se je tada stara Jugoslavija, da. Njega su našli kao dijete malo od 3 godine koje su ga uzeli da ga prenesu preko rijeke. I on je do Prizrena došao. U Prizrenu je tu bio do svoje 10. godine, od 10. u Sarajevu. Tu je izučio zanat koji je učio i bozu. 1918. je došao je prvo u Bosanski Novi. Tu se malo zadržan, došao u Bosansku Krupu. Sam je bio, nije nikoga imao. I tako da je on odostao, ženio se, stvorio familiju. Eto, ta kuća tu, to je naša kuća. Sve do 1986. 86. je umro, pa tu negdje kad računasti u svojoj 92. godini života. Znači on je donio bozu? On je donio bozu. Kaže, ljudi ima ovdje. Pećina, eto je tamo. Tu, jeste. I neko je ulazio u nju i ufatio čovječju ribicu. Bravo. Po nekakvim pričama... I to je dim, Jeste.
ušao čovjek unutra, našao je, ufatio, stavio teglu, donio kafanu, vidite ljudi ovu, došla milicija, samo što ga Bila je u zatvorili. akvarijumu. Bila je u akvarijumu gdje je bila stvarno malo hladnija voda. Imao je tu čovječju ribicu. Inspektori su je otkrili, digli su policiju, digli su čitav kanton i vraćena je tu u tu pećinu. Odakle je tu i vraćena. Vrelo, Krušnici, je li ispitano? Krušnica iz pećine izlazi, vidio si? Jeste. Krušnica, rijeka Krušnica izvire ispod stijena pod selom Pučenik. Kako se zove ovo brdo? Pučenik i Vranjska. Tu je Pučenik i malo dalje tamo je Vranjska. Sve nekakve ponornice koje se pokažu u jesen, u zimu, kad su velike kiše, kad su velike padavine, kad se otapa snijeg. Sve ponornice koje se pokažu gore završavaju u Krušnici. Nekakva ispitivanja su bila, bacane su farbe koje ne utiču na prirodu i ne utiču na vodu, pokazivale su tu u Krušnici. Znači, gore obojiš vodu, ona iziđe u Krušnici. ona dođe do... U ovoj vodi ima život, ima ribi. Jeste. Ima magle, pogledaj. Evo vidite sad, nekako 4:15, pola 5, dan vruć, fin. Pogledajte malo. To nemate svagdje. Krušnica i Una. To možete tu doživjeti. Jednom ko vidi, ostaje mu u srcu, sigurno. Očarava svojom ljepotom i svojim adicama, svojim obalama, svojom ribom. U Krušnici imamo ploticu, bokušu, mi je zovemo bokuša, a u Bihaću u Novom se zove škobalj. Mi je zovemo bokušom, ima mrena, ima klena, ima pastrmke, lipljena, štuke. Mladice, to je sve riba prve klase. U ovoj rijeci je život i na oba dvije rijeke mogu reći da je opstanak Bosanske Krupe. Moja mala iz Bosanske Krupe, kad te vidim postaje mi vruće. Moja mala, ja bi da te diram, da ti sviram. Mala moja iz Bosanske Krupe, kad te vidim postaje mi vruće. Moja mala, ja bi da te diram, da ti sviram.